Ablekuma Wesia. Yebedru Hana say, Adia, Mpesuaso no. Miami Ahudu Albehunu be dance so my Sahara, a better quay, Bebe, Shiabu. Any idea now Uba 275 constituencies na haka will be a war and crime metropolis here there's a greater Accra region and Ablekuma West war member of parliament your woman Mpesuaso ha mame Esla Ekufo na mami wono na eswa for minister of communication na yeba ha na yenante se ane se yebehwe se ene a yeba bepie mo ha edi na ekoso for so ba na wo so se yebe yi obi so omedi anim kan ye no wo mo ayen aha metropolitan area meka say oba ya sabi ahodo na wa hanya baako oba ha say ya banks ya ahodo na wa hanya baako ene ade aya a wo hwa eka Mpesuaso fufuro ya wo mute ye no 2012 wo mu ye nyina no MPP fo ene da eguso a wo madi member of parliament ya besi ne ya Mami wonu na etuso a oguso edi member of parliament wo ha say ye enu nti bomre na ye nkwahwe akwan so wo mo kwan te say ya sabe ate say sadia wo mo ha wo ha say ni ade sadia e nda no sa ne be no bebi e bo aba so ne be bo bebi e se etumi ehe han ne e kan say nya enye no ye be ka ma mo nyina ma wo ti ene me nante be ka mo ne ye entumi e mo apro e wo me Mpesuaso estate wo West Africa ha adia estate so pa ye champion yo ye de ma ye nie na Ablekuma West Mpesuaso ahodo na la se miami ahodo ka ho ma ya Ablekuma West do so ya nene to so da mienu a ye be pie mo estate ne estate for mpedifo ebedi nkomo na wo mo estate ni mo ba abetwetwe nkomo ye nya pedimo a watena ha fie aduanan ye ne ba abedi nkomo kakra eja pe me be me na ye ni nkomo eja frozen from James Richard Kwanza. What says what's na in fear that's 40 years. Well, you can't dance man estate here. Maybe because school no be sana o maybe to dance man. Akra ni be to dance man. Estate and as ofo say bibia ye kama wa ha. Sanity. Different kra. Since the road dey poor. Emisa gono. Mera America go hona wo ya kwan continue fi. If you want to so buy na ba password in me ba onye ba nko wonye me keke wonye property rates make sure 2 years ni nsumba da na so yetu e wo dansoma me na make sure pe me nko waterworks na mo kɔ ma twa letter me da kɔ ma ka kye na yansa ma me na ya transfer na lucky minister bi me money on mama ye the pipe ye the bar 8 inches CB. Ni na ekwa twido a. Kama send and swim 2 years without water. And then what is happening in this country? And it says so many schools are area, so many houses go to boreholes. How can government get the revenue? See to boreholes now. That's my argument to be. And me problem no sanitation so and so you poor. Nko fefe ya. Ma obi wo to no toilet no da about to go to woman. E metu mi ma ko ma ka che osesiara. We tu kan mi ntumi nyina kwante. Na tankase ma ha. Tankase ba mana ma tankase police kama akọ wo ba wa ba giniska no we jai. Wo pa tankase fo no mra. I'll go with them to go and dig the place and no one bo hu ne toilet no dem me finin. Bawra e ba some na kwadi. Sister, there's no respect in this country. In our days, during nowadays, let me have you what. And as a president, I could find now, so what about us or never seen from man. No offensive from no one one for tankers of phone, Tetano, American school. Now, what tankers of walk around. Watch it in Crawford. Now, on a big revenue for the government. Zanya mean a young promotion, yes, sir. Yeah, was papa. Any branch here back for a dinko boy, Fiadiana, and what the Atana has say, my branch, and not do bra, and not do the Atana, fear by saying what's another. Matana almost 3.5 years. I'm a Detina Dansuman. Estates in the moon. There's a moment issue estates in my baby or why who's a crime, papa, but there are some places are a crime in you. And you cry. I keep fit at the foot top. Abba baby a usu ansa asore no nyina ho nyina anyi
Say some bit me be kakra for on there any day because you know Ghana for so be enjoy our national cake no. Entina Dansuma estate yegusu ya ne amanfo di nkomo. Estate mu ne we Ablekuma West. Eja estate de ne nim say estate nka ho ha obi ani ha saa. Enso said ya ba no omo ka kire ne omo bedi nkomo. Ne hu ne ma hodo ha wo omo. Ye boa ne atisi kurei. Ene nipa bon sam na ye nwene obi hu na obi hu nya ehi da bi. Ye boa ne na aka bom ne atisi kurei na kurei akodanim. Ye nto aso na Mpesuaso ye entumi ewurawuram ne nkrofo ne nkomo. Kuma West ya edwom ahodo ye wa ha de so pa ni dan supermarket ya nanka unim se dwom se de a obewura mu a amafo koba krofo ani abre bode ni e pemo ni ebom let's one se wura dwom ni e ba ha em sa ha gentleman market amenya hunu dede papa bia sa minima de kronti a ha no stores ni bi o ha ya tutum ebi o ha na o mutete ano tiasada ni nkomodie I don't know ade kronti a amana basa ma mebra brada yembisa haya na wo pacho otonde pacho me tolerance na pure water na disposal ye froze pacho me generate fatete na aha de minim se bia ye fanye asore a aha di na dwom ye we nwa market ye ba emudi se ya ye betena ho saa we ade ye ti abrosan ye si enim ho nso so e be park nyoma na e be di dwa no nso so a omu be park ka beta dia ye se ya chi omu emefu ogu ho no mcheku wunya bebia na wa park o ka kra be di dwa ntama ha e din ya ba ya ye be di ye beton ade ya na e di ye hu dwa ni asen asori akofie emudi se ya asa obi fie say ye thanks and hasa nyame mpa ebo ne bu market ya wa ha che me bo amfie be se ni o wa che a che me kwa mo start so mo bi a kwa na me so ani market ye so wa ha se dem kan ai dan so market na enu ani na ma estate ya kakraka West Africa estate kesese na hwe dan so my Ablekuma West constituency ne enkwa bata hodo bebre na ha ye beba dwom na ha ye budin a ene say ha adwen enu a sa gbogbo na yeso yete ha ye ha adwen ba ya ka bia ye ko office wonu ye di kwotro omo anim say ye ka bia omo asubuso omo nyintua ye ko nso sanya nya yetim ha na yetim enwu de ye ba winte yese so mo betumi aboa ye na ye market na peja kakra na ke mu aye hia maye aha na ya to ani ye ba ye ntohwe ye tua bills ye to we ni na ye nyamfa so bia mfiu e kana na ye da so ye titi okra de minerals na oton we ne e ohu ana no abusuafo anum case die ye di nkomo na ye bi sa market no ho nsem eni ade ali ye bowra mi edwam eni ye we Dansuma market ena ye ni bi edi nkomo ma me that say ka yo ye fra say ye fra Mavis ya come house say na edwam na asem ba na din sa na mutitim na moko eno achi dia biom pa na issue say market ya no ma boye de wa ha no ntema nipa bebre mba ha any market day so wa ha nta I hope say nya market day a be man kofu bebre be be dwom ha no your market na ba say your ma bie no hu ha Adom FM any kwa ye to aso Mpesuaso na wa Ablekuma West ye na adwadifo ni bi di nkomo ahwe omo ha ne ade enti de ye nko ye ngusu hwe say de dwom ha ye te ne ni nkomo ye gusu ye di nkomo ye ni adwadifo no na me saka ma me ba ko ha say otumi se bode ne bayre na o ye ho adwuma ma me na say ye ba na Mpesuaso ne ye yo Ablekuma West say de onim ma me esla Mpesuaso ne dwoma wo dan so ban kase ni mbo na ye dwom de ye dwom wo ene tete ha sa e drive ye twadi wo so ba ye say mu so bia mpo de bia ni mo twadi ye tete ha sa ye kofi kompa de but I want ha che e drive ba 20 years enti ese amanfo ho ha no mo ba how pa wa han say apart from say nkofo ma meto ade and I know so be catch him say dan isi we na esi boni nti nkofo ma na anya sa o say no mu si edan you know edan nka wasenka kwa akiri no bi twemu anu ahu say edwa nso ma si edan na ama esi edwa na ni se si ansokra no ba stock ha si obi pakeka si ho
na omo de AM for the lock abe lock Adom kwa 1.5 ene omo medwom kra na be ka no aba be je 1.5 ade omo pese omo park we chire ho ana park na we chire ni se omo park o bus stop nti omo nyina he na omo wura dwan ye nim ba bia omo nti enso ye ni kama fu bia ye ni obi ya papa chire ene ye tete hasa bi be ka dia no ma lo mi ampo me ba aba park ka esi won no bremi ska kakra na jame dia abome owura mu ana bi be ka che mi se me ba no ka ya locking omo de na ekọ ma papa page osa was omo de na ekọ ntimi wonde obeba nti okwe na me friend omo so mbeji 2.5 ana a receipt da ho bibia ni hu ana ono so so free so adro na ba na so obremi ska kakra na moji 2.5 ska he no de be mame ana opa omo chewa no yi musisande na moji 60 Ghana omo ji 60 no receipt Debbie receipt bi bebre ko nti nkrofo ma drum abi omo ma oba obe pack ya ye be chim ye nim be omo firi omo shentare bi na do dan kwakufu ado wadwuma so his excellency because kura no ho eya na ministers e bia mekan no ye de hye wo omo de na soso na emom nketwa no keka bom eya akese si jansuma ndwom ne wo mo ehwe dwan so se embe se kiwe embe se hwan ye embe ye se ne wo park ya wo mo atwa bo 62.5 for so wa wo mu so no ye do 25 na wo bia watwa wo ni bia wo sere a ne se ate so no receipt kura na ye 1.5 efa omo abe park car no dan free da omo chi me ba no omo kwaje o pa chawa no omo ji 600 ye to aso na ebi ni medi nkomo edwa na ye wo mu yi dan so de menya kan oba ha wo nte hwe uhwehwe say ye didwa ya hyehye ne ma ye didwa de enti wo be hunu se bebre wo ha ya tum metidi ye se dwa ne nko ye sa na homtia na se watum wofo adwatire na say no fine girls and boys na etomade wo dan so ma adwami so se da enko ye papa amanfo pa de wo hante ya na se aye sem de jana wo mo park akwa ano no enti ube na dwa kese se ni pegumo se da no so market ya de sa se ya na mo tete ho se ya na eti na mo mo mpanyifo amane sa de ne ha dwene emwa mo from the maintenance from the ticket the market ya de me ba ha 20 years ni ba bi akọ timitim to bibi dia na so benye sky de papa wo bi obwa the market ya de sa basically dan so man dwem so mo ha ni na e ba ko ba e be fa so ni pa be hu sa kakra idom 20 years na ehunu dia MC atum ne ye mpaabo bi wa ha e betimi aboa ye to aso na ye ni amanfo adi nkomo e wa Blakuma West constituency Senior, I have a pay more than someone beach. You know, I must be to another Francola and Yassam to talk to say, soon and if the hawk, yeah, Papa Big Kenny, it's me and Labadi Beach Grab and ye. I'm a hawk walk, Eba, Sans a minute and Saturday, and Labadi Beach Cast, yeah, Papa, Scow, when you woman, and Yassam to a minimum said the day, how quiet, said the Tianco. Now, yes, the dance, Danceman Beach, yeah, now a posh. And they could be said, yeah, who did at the papa. I don't know about that. That's man beach. I'm going to say the same. Yeah, do beach hold down. Oh, I said, yeah, maybe no Jadiano. Now, to say a Puancasa. Now, surround the Nefa, yeah, you bet me tourist attraction near. You bet me, I come at say, Labadi Beach, said, Macano, 7 minutes and a question that they are dear deposit. Oh, is your no idea problem be any who should edit a crotte name. I had no wookakra, so I say, oh, vibrancy be our hat. Now, who said or more about Vermas one beach resort than so mine? Yeah, a bar, but we are no free woman said down a crop for fear and a bang home.
na mehu se Francis Hiema mehu boat ahodo ye sisi swam did ye so de couple na I dead yeah beach ni Overmass Resource Beach ye pese yen siesie ya na obi ahun se Dansoma Beach e wodi fiti dada enye sisi ya na gu emo agunu na ya dasbin we ni mo se uton bibi kwa na onu muso kwa fakogumu no mo to atuni na se siesie ya no mo bobo no mo bubu eseleti no eto mo bobo tu a na ya sisi ball no because of anything that sisi ball mu nya on be dware mpu no mu ja ya fia no mo akomu fie ba ye na ye siesie ya ye na ye admina that's why we are seizing the ball. Matthias, I mean, whatever be the case, no, it means that you bet me a who baby. You bet me a faso dibi waha. You bet me a skawa has said the abo community no cry. Eddie CSC ha. I mean, just like Labadi, one more and a show, my dear. And yes, Caffrey, Mabunu near Jumayo. Esa the CSC beach no. At the boa mo. Then tina Janisana, say, go, yeah, had the Maria Remo. Over a room of your name, your room pay Yagashi. Easter Monday beach na baba Miss Magashi when you me go any and banning na way show na ke ame banike anagbe me komeni ame bu amekian show Yagashi ke shenega bia me ke an show lehu eminfu lengidigidi le sha me keni bi abamba no na bu keni bi no ketu ame banike Sagashi aname ni aboma Yagashi meni yo bi ene ame kolagashi beach amame twoni ye bi ene taga amame odanji keni bi ni ame heo ni ame nu no Sagashi na gbe me ame na me ni ame bu mai no ni je enyo lewe wonye me fanteme komeni ba number wo mai so le ni ji Easter kami ba ni time ko gbe no Saga bi na ba twatumo 5k asise ame fe shware shame je insho me yage shi wonye me komi ba na yamba ji am na me yo phone ji komi keni bi ya me deni ebe ingbe no kra no ke ame ba se na kan majagbe me anya bu ame koni insho ke moko akaya no we mu fi oni iyo ni inye kian man bi eni ken wa amene di o kan man tefe ensu mi didi yese ni na abeboa na yetumi asiesie Dansoma Beach. What is happening in this country?